Nĩ kĩambĩrĩria kĩa mũtũrĩre ũrĩ na ruo na kĩgirĩko thutha wa CDK na Pauline Wachera aikari a Lamu kwamũkĩra riboti atĩ mĩĩrĩ ya athuri ao arĩa manyitirwo mĩgwate nĩ itoi irekwĩrwo nĩ cia Al-Shabab yonekete handũ mũtitũ-inĩ ĩrĩ mĩthũkangu na ndariri cia kũbutha. Erĩ aya maugĩte athuri ao manyitwo nĩ itoi marĩ hamwe na mũikari ũngĩ wa itũra rĩrĩ ũrĩa wahotire gwĩthara na kũmarehera riboti ya kũnyitwo kwao. Mmoja wapo ametoroka ndio akaja akanambia, mama, ni kubaya, bwanako ameshikwa na bwanake huyu mwenzako anaye ameshikwa. Hao watu wawili, mimi nimetoroka ndio nimekuja nikakujulisha kuwa huko msituni ni kubaya. Na waliposhikwa wamepelekwa mahali na pikia chakula mchana, no bwanangu akawawa hapo. Nguo iria athuri ao mekĩrĩte o ũndũ ũmwe na indo iria makuĩte ta ibandĩ nĩcio itũmĩte mĩĩrĩ yao ĩkũrĩkane. Dadake bwanangu na huyu na hawa wase wawili tuliendana wao, tumekuta zile maiti pale, hata sio maiti, sababu unaona maguo tu. Mwanzo tulideda tukakuta kwa bwanangu. Sasa ule dada yake ako na simu yake akapiga picha vile walienda. Kwingine unakuta tumifupa hata tulifuja tukafuja hata hujui kama ni ya mtu ama ni ya mnyama. Sababu kama tungekuwa na serikali inahangaikia maskini, hawa watu wetu hawangeoza. Wangelifuatilia hiyo maiti zetu, mtu akasike na ajue ni kusika amesika. Mimi ninaomba kwa serikali kiwa watanipatia gari na niende na nichukue mifupa ya bwanangu na nilete hapo station, kiwa watanipelekea mochari iende nipange siku ya kutoa maiti ya mzee na niende nikazike. Gũkũ bamĩrĩ ici igĩthiĩ na mbere gũcakaya, thirikari nĩ yongereire ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ na kuuga nĩ makũhĩtana na ciĩko cia ũmaramari. Ona gũkĩrĩ o ũguo, kabiũ ĩrĩa ĩgathĩkĩtwo kaunti-inĩ ĩno kuma thinacara cia hwaĩ-inĩ o nginyagia cia rũcinĩ, aikari maugĩte nĩ iramahinyĩrĩria amu wonjoria na biacara iria itabanagio mathaa ma hwaĩ-inĩ to kui na mikawa nĩ ihotomete. Nina abiria. Sasa inabidi hata unatoka saa 10 wale wateja waliovuka upande wa Lamu hawajamaliza shughuli, inabidi walale. Wewe naye unafunga kazi mapema, unaenda kulala mapema bila mafanikio yote, hata unarudi bila abiria na umekuja trip moja. Ni ndio masaa yetu ya kuokota, pengine umepatia watu vibanda, pesa, vitu vyako asubuhi, unaenda kuokota asubuhi jioni. Sasa hiyo hata upati time ya kwenda kuokota, watu wa vibanda hawajalipwa pesa zao kwa mahoteli. Biashara zimekuwa mbaya kabisa. Ũhagũku wa ũgitĩri gĩcigo-inĩ gĩkĩ ũthũkĩtie nginyagia mĩthiĩre ya cukuru, gũkũ cukuru nyingĩ cigĩikara cihingĩtwo. Ngĩribotera Inooro TV, ngetwo Karo Kĩnyugo Mwaura.